I na početku ovoga videa stisnite like, share i subscribe, podijelite video sa prijateljima i bacite komentar, želio bih čuti vaša mišljenja na mom kanalu koji se zove Balkanska tribina. Link imate u opisu ovoga mog TikTok profila, tako da ovom podrškom pomažete kanalu da se razvija i da rastemo iz dana u dan. Hvala na podršci, a sada ide video. Dobar dan i dobro došli u moju novu epizodu na mom kanalu Balkanska tribina. Jako loše vijesti iz Mostara dolaze. Mislim, ima i loši i dobre vijesti. Dobre su da Red Bull Cliff Diving, znači oni skakači profesionalni Red Bulla, znači predstavljaju Mostar u savršenom, znači krugu savršenom, znači nešto prelijepo se dešava u Mostaru sa starom mosta, skokova muškaraca i žena. U hladnu rijeku Neretvu bit će jako spektakularni finale u subotu, znači bukvalno bit će fantastično za gledati. Možda dođe Mostar pa da gledam to sve, pa možda istim vlog napravim, nemam pojma, nisam siguran, ali eto, svaka čast, to je pozitivna stvar iz Mostara, a jako loše dolaze sa drugog dijela, takozvanog dijela Mostara. Nakon jučerašnje bruke i sramote one HDZ grupe Ničovića i te bagre i te mafija i ti katastrofalni ljudi, mislim, ono stvarno podržavati, znači nastanak Izraela, ono je stvarno bljuvotina, odvratno. Znači nogometni savez, znači sutra Bosna i Hercegovina, Izrael igra se, znači na stadion pod Bijelim brijegom i Židovi su, kaže, iz Izraela su, a ovi iz Izraela su kao i neto izjavili kao da se osjećaju komotno i dobro, znači u Mostaru sa Zrinskim i bože sačuva, šta ljudi ti, mislim, ovo katastrofa, šta se je dopustilo, plus ta policija, plus ta nogometni savez, fudbalski savez Bosne i Hercegovine dozvolio, znači bez, znači navijača, ali navijači ne mogu da dođu, kao da je to neka nečija prčija privatna, mislim, stvarno ovo je Bosna i Hercegovina, nije niti hrvatska, niti srpska, niti muslimanska, nego je Bosna i Hercegovina, bosansko-hercegovačko za sve narode, a ne da neko zabranjuje ko će, znači, dolaziti, znači da se navijačima zabranjuje, to je van svake pameti, kao se to kaže štokholmski onaj sindrom, ne znam, to je neki poremećaj ti naroda u Mostaru, sa takozvane zapad ima i dosta poremećeni, tako da idemo na portale. U Mostaru sutra utakmica Bosna i Hercegovina, Izrael, policija zabranila prisustvo navijača, možda je policija totalno nesposobna, možda bi bilo haosa, nemam pojma šta bi se tu desilo, napišite mi komentarima, procijenite me, tako da idemo dalje. Utakmica koju će Bosna i Hercegovina krenuti u kvalifikacije za U21 Evropsko prvenstvo 2027. u Srbiji i Albaniji, igra se u petak od 18 sati. Susret mladih nogometnih ili fudbalske reprezentacija Bosne i Hercegovine iz Izraela ovoga petka u Mostaru bit će odigran bez prisustva gledatelja ili gledaoca. Skladno sigurnosnoj procjeni u saradnji sa organizatorima sportskog događaja policijska uprava Mostara donijela je rješenje, znači tako kako se zove rješenje, da se nadolazeća nogometna ili fudbalska utakmica između mladih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Izraela na stadionu HŠK Zrinski odigra bez prisustva gledatelja, navodi se u priopćenju MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. Utakmica kojom će BiH krenuti u kvalifikacije za U21 Evropska prvenstva 2027. godine, što je ovo teško čitati, u Srbiji i Albaniji, igra se u petak od 18 sati. Šta je u Mostaru sutra utakmica, šta je ovo, policija zabranila prisustvo, dobro, da li smo ovo pročitali, malo prije nisam siguran, možda jesmo, šta ja znam, aha, dobro, jesmo pročitali, sam se stvarno, ovo je nakaradno i glupo, bez prisustva, znači gledalaca, stvarno Izrael i ovi Židovi plus ovi Hrvati iz Mostara odružili sa njima, stvarno neki je sram i sramota, mislim da neki Hrvati oni podržavaju, neki podržavaju, ima dosta poremećeni ljudi tu i tamo u svakim narodima, svi nismo isti. Ovo je veliki hejt za Mostar i upravu ti što vode, znači i u Mostar i u ovome savezu, stvarno mislim svakakav se kriminal tu radi, to je stvarno katastrofično. Eto, sutra bit će, znači, održana, znači, utakmica Bosna i Hercegovina, Izrael, momcima želimo sve najbolje da pobijede ovaj proklet Izrael, stvarno ga mrzim, svak ga mrzi, niko ne podržava njih, svi podržavaju Palestinu, tako da Free Palestine neki bude svima jasno, na čijoj smo strane, to stari most, znači dobra strana Mostara, sutra Red Bull Cliff Diving, svaka vam čast, ono gledao sa spektakularni, nešto sa ni padobrana pa skije, nešto stvarno ono predobro izgleda, kako lijepo, znači ljudi kad su normalni pozitivni u subotu, to neko veliko finale, bit će stvarno dosta ljudi, dosta stranaca, turista, stari most, znači preko 1 milion turista, došlo u Mostar ove sezone, sve prelijepo, prekrasno, a druga strana takozvane, ja se to zovem takozvane, jer Mostar nema nikako niti istočnu niti zapadnu stranu, nego se Mostar po mom mišljenju dijeli na blokove i tu je, znači, tačka. A mogu vam reći, u stvari nikako se ne dijeli, tako da ja malo serem, izvinite, malo me ponijelo ovo, tako da eto, mislim, imate dobru i lošu stranu Mostara. Kada će ta politika izaći iz tog grada, to se ne zna. Kada će konačno, znači, Bosna i Hercegovina moći zaigrati u Banja Luci, Mostaru, na ovome stadionu pod Bijelim brijegom, tamo kod Borca stadion, to se nikad nećemo nadati, stvarno ima dosta tu problema. Želimo momcima, znači, sve najbolje, eto, na sramotu tom HDZ-u i tim nekim Hrvatima koji podržavaju, znači, neki je stid i sram, još jednom ponavljam, tako eto, to bilo to za ovu epizodu, like, share i subscribe, vidimo se, moji dobri ljudi, svi želimo sve najbolje Mostaru.
Mostaru. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala preko 8 razlike sa Gruziju i osminu finala se kvalifikovali. Svaka čast, napravio sam prethodni video, tako da obavezno like, share i subscribe, pogledajte moj prethodni video, tako da eto, to je bilo to i čao, vidimo se.